Then wakwa bene do Adom TV bedroom health tips so medidi afia amankwa tamaklo yemfaseda ma aboafo eboye ma yetimi ko ene a doctor for di enkomo endpoint homeopathic clinic say ya bia hawadwan yenko ho mema no ko check prostate no ehwe say bibia ye kama ewo ho ana na say infections bi ena wo treat ye ko na ba ne ko na ba dia yentumi kanko endpoint homeopathic clinic ho ne number is 0244 867068 ofrena bibia hawadwo apomdin hu bia no ono bedi nkomo enne na wochi mu yaba UGMC ya ye doctor mu apodua eba bedi enkomo ye doctor wo hwe ensono ene ye liver no eho ensem ne brofo no so pa enne na wochi mu no yaba bedi nkomo afa dyspepsia eho dyspepsia edino so pa na nso ya de be common ti dog wa hai ene na wochi mu kan ye ho ne entie san komo na ebeboye dog ye mu akwaba yeah that's it na wochi mu nso we see a kasafa dyspepsia dyspepsia okay na mpacho ye de conditioner answer na me question on say yenya ya hwe ensuno mu yade no say etna consulting room say ya enipa bebra ye hu wo mo no be 50% sa yade we eno mo deba okay na say kase dyspepsia eye symptoms bebre ya eba together but symptoms no ya na free ya yam anase yensono enketo anom enti wo mo a ya wo mo kase wo mo yamu suro honom no eyo wo mo ya anase wo mo discomfort obi wo ha odidi kakra bi anu amen anase odidi kakra bi ananafu ayokutu se de wadidi ewiase aduane nyina bebre so wo ha wo mo belchi bebre ebi wo ha wo mo nausea anase wo mo fe sa symptoms we nyina na ye ka bomu a ye frɛ no dyspepsia dyspepsia eno nkra ne mpanifo nyina etanya sa yade we pa nti eno no ye wo free wo hiefa eno no nti ye ka se eye symptoms a efri ye yam ene like stomach no ene ye duodenum no okay enti na da bi omo ba omo se bia ye yam eye ya ye didi kakra bia na ye yam ye ya anase bia kom dem ya na me yam ya obi wo house me di aduane a aduane we me di aduane we ya na ama me yam ya anase me di aduane we ya betimi ama ma kesu saa ana dog ayi enti so hwe a ya na ebisu frɛ no indigestion enti wo mu didi wo mu gidi se aduane no and digest ye because wo mu di ana ase aduane no gina wo mu bo saa obi wo ha ya de gina wo bo no won say ya na gina omo yem ba to be kase gina ye didi gina ye obosa ebi a me didi anopa me tese bi a ekom kra sa edimi bio ebi su wo ho mo ba wo mo be kesu sa nti wo ha no kesu a obete so kesu nti wo mo se ne ya na taye fere mo mo pa wo be kesu sa obi su ha o didi kakra bi na nafuno ayeden ayekutu sede wadidi ewiase aduane ne nyina na wo ka say yemu no ano ye osana na enti ano no na ya na bebre gidi se omo wo osa but si ye betimi akase wo osa yesi aye nhwehwemu ana ebi wo wo sa dyspepsia yi si ye nhwehwemu a anaso wo nam wo so wo osa wo osa ne nyina ye nhwehwemu a bon se mu be 12% pe ene wo osa ana studies ya ye e wo Ghana ha ya e fa wo mo a bia because be ye we endoscopy room ya wo mo yem wo mo nyasa ensunsansu no mo ba ne ye endoscopy mo mo no Ghana ha no ye hu se e mu be 14 to 20% ene wo osa ya kan nyina bebre eni bia the osa ne da ya no ye osa ye wo behwe na enye no na me Adom ochine beto so Dr. Amwakudua na yete ne nka no UGMC na owo enti ono yo doctor ohwe nsono no ene brebro no ho ensem nti dyspepsia enti wabona tofa de akire echina nkwa hoden wo ha ye beto so endpoint homeopathic clinic Adaroma ene de bro wo china ye beto so